ibisa n'ibitangaza byongeye kugaragara muri Kongo nyuma yuko twari tuzi ko aka gace ka Goma kamaze gufata amatekwa na M23. Ibisa n'amasasu byongeye kuvugwa muri uyu mujyi nyuma y'ibyumvikanaga nk'imyigaragambyo muri uyu mujyi wa Kinshasa, dore icyo Kongo nayo iri kubivugaho, dore ko bari kuvuga ko ari imyigaragambyo iri gutezwa n'abanyarwanda. Nyuma yuko kandi RDC cyangwa se Kongo yamaze gusinya amasezerano n'igihugu cy'u Burundi kuzajya babaha amafaranga 5,000 by'idolari buri kwezi. Perezida wa DRC cyangwa se Felix Tshisekedi yongeye kugaragara ku mamikoro cyangwa se kuri kamera arimo avuga ko ashaka gukomeza gutera u Rwanda kandi kizafata cyose n'ikizamusabwa cyose azagikora. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Dizo. Iyi ni Aldo TV Rwanda, mbahaye ikaze. Nta minsi tatirashira ku isi yose hatangajwe inkuru yuko M23 cyangwa M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Goma muri Kongo. Nta masaha 48 yari yashira urubyiruko ruri mu gihugu cya Kongo rukomeje kwigaragambya rutwika amambasade ndetse rutangira kwangiza n'ibikorwa remezo byitwa ko bishobora kuba birimo igihugu cy'u Rwanda. Nta masaha 48 yari yashira bacancuro bari baje kwifatanya na Kongo bacyuwe basubijwe mu bihugu byabo. Reka tureke kujya kure cyane, tubanze twivugire kuri iyi myigaragambyo iri gukomeza kuvugwa ko iri gutezwa n'abanyarwanda muri iki gihugu cya Kongo mu mujyi wa Kinshasa rwagati. Munyemerere tubanze twiyumvirira ijambo ndagaruka nyuma yaryo gatoya. L'ambassade de Ouganda qui ont été visités par les infiltrés rwandais qui ont profité de la masse du mouvement spontané. Nasuye ambasade zose ziratuje kandi nta cyazihungabanyije. Nk'uko bizwi hari kesi zihariye, ambasade y'Abafaransa ndetse n'izindi nkeya. Harimo ambasade ya Uganda yasuwe n'abacengezi b'Abanyarwanda bafashe amahirwe yo kwitirira imyivumbagatanyo y'abanyekongo bashyigikiye ingabo na ba wazalendo. Ahantu hose banamagana byimazeyo ubushotoranyi bw'Abanyarwanda ku butaka bwacu mu burasirazuba bwa Kongo. Byongeye kandi bigaragaza ubuvandimwe abaturage ba Kivu muri rusange n'ab'Igoma by'umwihariko. Nakomeza kwisegura ku byabaye muri zimwe mu ambasade, ariko ndashimira imikorere idasanzwe n'ubunyamwuga bw'umurava bw'igipolisi cyacu cy'igihugu, ko igihe kitageze ku minota 45 igipolisi cyahise gitabara. Nuko rero turakomeza gukurikirana ibiri ku intervenu. Donc voilà, nous suivons les restes. Uyu ni Madame Chela Kamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se wabinjira n'abasohoka muri iki gihugu, nyuma yo gushimagiza igipolisi cyabo avuga ko mu gucunga umutekano w'ibyarimo bivugwa ko imyigaragambyo imeze nabi ku ma ambasade. Ibi yabivugaga avuga ko yasuye ambasade zose kandi zimeze neza, kandi ku mashusho ahari byakomeje kugaragara ko imyigaragambyo imeze nabi ndetse n'abaturage bari kuhapfira nyuma yo kugaragara batwika amapine, batwika amadarapo. By'umwihariko kesi yaje kubamo iteye ubwoba ni kesi yo ku Rwanda, reka nayo tuyivugeho. Hari mu masaha y'igicamunsi nibwo hakomeje kugaragara urubyiruko rw'abakongomani rugaragara rufite idarapo ry'u Rwanda ndetse ririho ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bagaragara barimo bararitwika bavuga ko bamaganye ibibi biri gukorerwamo nyuma yo kwitwaza ko ashobora kuba ari kumwe na M23. Nyamara ibi byose babibeshywa ndetse banabitegekwa n'abayobozi babo nyuma y'akababaro ndetse n'agahinda bafite nyuma yo kuba babura umujyi wa Goma. Uru rubyiruko nyuma yo kugaragara kandi rurimo rutwikiye iri darapo cyangwa se ibendera ririho ifoto ya nyakubahwa Perezida nk'imyigaragambyo muri iki gihugu, banatwika za ambasade, by'umwihariko ambasade y'u Rwanda n'iya Uganda. Ibi byaje guhindurwamo ikirego bavuga ko abangaba ari Abanyarwanda bari kubikorera muri iki gihugu ndetse barimo barabikora bagamije kugira ngo bigaragambye muri Kongo naho ngo bahafate. Ibi ngibi ni ukwica nkete nk'uko natwe turi kubyumva twese. Nyuma y'amashusho yaje kujya hanze, urubyiruko rw'abakongomani rugaragara imbere ya ambasade y'u Rwanda n'umwotsi mwinshi cyane w'amapine batwitse. Nyuma kandi y'amafoto yakomeje kugaragara barimo bamenagura imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga byayiparitse kuri izi ambasade. Abayobozi b'abakongomani barabitera utwatsi bavuga ko ibi nta bihari, izi ambasade zose zimeze neza, ikibi nari umutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Ese ibi koko ni ukuri? Ukibaza ngo ibi biri guterwa n'iki? Fata amakuru nk'aya bagakomeza kuyagira ibihuha kandi ari ibintu bigaragara n'amashusho ahari ndetse n'amafoto bigaragaza ko mu mujyi wa Kinshasa nta kibazo na gito gihari, ambasade zose zimeze neza. Bakongera kwigarura binyuramo bavuga ko izi ambasade ari utuntu duto duto twahabereye, nta kindi kibazo gihari.
ibi byakomeje kurikoroza ku rubuga rwa X ruteranira abayobozi b'ibihugu bitandukanye bavuga ko iyi mikino itabaho. Igipolisi cya Kongo bagishimagiza bavuga ati ni ukuri murakomeye ariko ibi kubivuga ni ukubanenga, ni no kuvuga ko iyi mikino idashoboka, ibi bitabaho. Ibyo bavuga ari ukugira abantu injiji koko, ibintu bigaragara badafata ngo babihishe. Tukibaza ngo ese birarangira bite nyuma yo gukomeza guhisha amakuru kandi ari amakuru agaragara ndetse amashusho n'amavideo byose bihari ndetse n'amafoto. Ibi nabyo biratangaje. Reka twigarukire kuri uyu mubano uri kuvugwa ushingiye ku ndamu ndetse n'inyungu, umubano wa Kongo ndetse n'Uburundi, nyuma y'uko ejo ndaribwo hagaragaye amakuru ndetse hasohoka n'amasezerano yaje gusinya hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Evariste wo mu gihugu cy'u Burundi. Barimo basinya amasezerano bavuga ko buri kwezi hazajya hatangwa amafaranga ibihumbi 5 by'idolari, amafaranga menshi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Basinya ko aya mafaranga ari ayo gutera inkunga umuntu wese ushigikiye ndetse ufite ubushake bwo kuza gufasha Kongo kurwanya yaba Rwanda ndetse na Uganda. Aya kandi Kongo ivuga ko atari igihembo, atari n'ikiguzi cya serivisi, ari ayo kwifashisha byamara gukunda abo bazajya bagaragara, ibisigaye byose bakazajya babifasha ku buntu. Aya masezerano nyuma yo kujya hanze kandi nkuko Kongo tumaze kuyimenyera bari kubihakana bavuga ko ibi bitabaho. Amasezerano yasinyweho n'aba bakuru b'ibihugu byombi n'ibihamya bikaba bigaragara nyuma y'uko mu gihe iyi M23 yari irimo irwana n'igisirikare cya Kongo FARDC byarimwo bigaragaza ko abasirikare b'i Burundi barimo, bivuze ngo igisirikare cy'u Burundi nacyo cyari kifatanyije na Kongo ariko ari mu rwego rw'akazi, nyuma y'uko hari harasinywe aya masezerano y'uko bazajya bahabwa ibihumbi 5 by'idolari buri kwezi. Aya ni amafaranga yatangiye gutangwa, amezi akaba bayatanatangwa, batangiye kuyakira ndetse batangiye no kujya bohereza abazimwe mu ngabo ndetse n'abasirikare, tutibagiwe n'abaturage bafite ubushake bwo kurwana no kujya ku rugamba bagahangana n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Ibi twe dushobora kubifata nk'ibitabaho ndetse tukanabifata nk'ibidashoboka kuko ibi ngibi bimeze nk'imikino. Aya ni amafaranga bari gutangwa ariko ibi ngibi ni ugushora mu bitunguka kuko kugeza izi saha M23 yonyine yirwanyije ndetse yarwanyije neza iki gisirikare nyuma yo kubaka umujyi wa Goma. Ibi nabyo biratangaje. Twigarukiye ku byahoze ari imirwano muri iki gihugu cya Kongo mu minsi yashize 2 cyangwa 3, aba bacancuro bari baje kwifatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC baje kuba bahungira mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko babonye ko imirwano yabo nayo mu 23 itashoboka. Abangaba baje kurundanyirizwa hamwe ndetse bashyirwa ahantu hamwe bafatwa neza nyuma y'uko bongeye kugaragara bagiye gutegerwa ngo basubire mu bihugu byabo. Bivuze ngo bamanitse amaboko. Nagara aba bacancuro gusa kandi ndetse harimo n'abasirikare bo muri iki gihugu cya Kongo nabo bari mu Rwanda, nabo bose nyuma yo gufatwa neza baje kuba boherezwa iwabo barataha ku mahoro. Ku mipaka nibwo boze kongera kugaragara barimo bacyurwa, amahoro arahinda. Ubu ngubu icyahoze ari imirwano twavuga ko cyamaze gutuza nyuma y'uko M23 cyangwa se M23 imaze gufata umujyi wa Goma. Ibintu ni amahoro, ubu baratuje, ariko Kongo yo ntituje na gato nyuma yo gutakaza imijyi uko ari 2, nyuma yo gutakaza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Mu ubwoba butoroshye bahorana kandi bari gutekereza ko ndetse n'umujyi wa Kinshasa bashobora kuwinjiramo bakabinjirana gutyo polampola bagashiduka babafashe. Ibi ngibi byose ni ibintu biba bishoboka cyane ko M23 yamaze kuhagira mu rugo ndetse no kubitangaza amakuru bari kubyivugira ko bari mu rugo. Iki ngiki ni ikiganiro umunyamakuru w'umunyarwanda yaje kubagirana n'umuyobozi mukuru wa M23 w'iri Ngoma. Umeze utese muri Goma? Tumeze neza muri Goma, tumeze neza cyane. Nahoraga nkubaza ngo ko mutinya Goma. Finally mugezemo? Ni wacu. Ni wanyu? Ya. Abaturage ntibaragaruka baracyafite ubwoba. Ubu ni umuyobozi mukuru wa M23 cyangwa M23 ari Igoma mu mujyi mu gihugu cya Kongo. Ubu ngubu uyu mujyi ntukibarirwa mu maboko ya Kongo, wamaze kuba M23. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro, tubarakira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nka Aldo TV Rwanda. Mukanda subscribe, like, comment and share. Ndabashimiye cyane.